ki khubor ka bate se TV lawan rashapi da ka Frank Yamaha. Visit Yamaha showroom for big discount and very low down payments only this August. Don't miss out. Contact 96129 51198 or 96129 51298. Ka kenro jangka office accountant general kabadana kasnong lum pengat nong thma Shillong ya kabalashna nadu kipo jangka sarkar Assam kala sedang ban syong senjor namar bakala rim bat hakini ki khendiat snam balalik nyo kane ka kenro kala tua bat kala bandru ya ki kali ki thuk arsyaka ki bapanyang hajan kane ka kenro namar kane ka kenro kadon harut jangka surok ka baki pat ba ki ya lenti man lakasngi ubak syandalan talang ubulang orang bak senong jong kalum pengat hak jingi keren bagi lapthai kebor hak kendai trik unai lat arja pesau uleh thu bakani kenro kalajan tua bat bu jing maru ya kipat ba nong senong bat kumta nak liang jong senong kala kerpat iki bor bedai khmi ya ka kwata ka eg ba kin snat maino ya kini kenro uleh thu ru bakador ba senong kala dep ai da ka jing tho ban snat mai kini kenro hanre hadu menta ki bor penya jong ka office accountant general kisu skap man bat ongru ba menta ka kenti la da ja ka nu jing ja ka bas ngosi ki bor padai pet dekhmi ken hab an siam ya ka jingkit kle Saya tak sure kon, tapi macam ni kan, hak tak boleh empat dia rumah. Ada sangat isna. Kalau kawan tak apa dunia tahun yang jangan kita luah ya kena bola arim hina lu tripo ada sambang mak kita nanya kipuar tangi ini kemat ini kita luah kalau nang plot jadi ni sem je abul kini kita tengok kini kita luah kini kita alik kita umpe nanti kita luah kita adon tengru bala tuang ke showroom rumah sebab dan buat ki beriu ki mesin beriu ki lai sama sal kita kali kita dan skuti bala jot tinggi nak puas nya ada to Isya ka wat nak tahu sebab ka buat igi mo su igi kini kita penyak ni buat igi kata nak puas kepor ni nak komplain ni ki yang to ke ban sena sedap malam tu tangkano hampir tu ka kala ibi mata ada pe kala poi ruput ba la pra im tai la jong khmat ba po punu put la pun tua la ba klem nu kepor ke jemam ta kolong ba kan khampam kan ro kan ta bagi kita ganti sena punya ya ki beri kala man sau rakapon mak bentip dia kene apa ni ba kene kim sim kia mana apa ki repair ma ini ki yang ka kene repair kene kontrol tu ni kim iu kene tentang yang nak thai ngong ik kat baja la sa ki bagi ba klik mati ngom ta ini apa ma apa laut yang to Bila saya dijang tikidor bangla ring mana mesti kham slap ye indai ko kan puno kawan ka kesam lamba lalu pa bumi no po leo ke bala he de si pe nya ha kia to ba dor ba video ba ha pimna de nang ni skmat teng apa ba kaliang ki nong penya jong ki iji ki ni ki kya jam ni sim kham kloi ke ni ke jing complain jong ni ka sunang khana man lat kano ke jing men saw la ni ke jing soti ke ka sunang na thawi de mentale hani kapor ka la de kapor liur kapor ba slap de non slap bojur no kapor ka kenuan ke jing toa ne sesin kumbalakan pam na khan ma bai dan ke jing ja ba soti entah hi long pa ba kham kloi no kan mentah ni ki dang ye sna ban ya ka ki repairing ye ki yang dai kat ba ki proper drainage kem le ke desa jadi sna shwa ye ke kanala nang ba kan ya dai kan lat
kesam gini kan ro ini kan pai ko long tang ka sure ni ka ka man sure na to ka ka la ya ni ka kesam namba na kan ro chani sta ni tu pai lo long ba su long pau ka tang tu blok bat bala pai ru ro dan ni baru dan ni rama ko ka man ko ta ka kesam ikan ro kam ya su na la ka kesam ikan ro na do na kumba jenong kumba sanspa mitar ka ka kesam kan ro ba ro kai Kalau buat asam ni sini ni tempat wan song sini. Ini di wan song kah sini mah. Kambakan dia kita buat asam. Kalau yang tu jenis klik itu, mana lagi. Macam pengat macam tu, pengi semua macam dia tu kan klik. Jadi kan ni tang sen ni macam ni ya. Tiap jagai sana sini. Antara macam kita tinala, macam kibu, macam kalau blok tu. Kamera banyak bet orang tu ke survey kemudian tu ke kesam ke kata bergaya.อยู่กับลุงสิ่งต่างๆกับลุงไปเนี่ยแหละไอ้ปวดเราก็ไปงานฟ้าเราต้องใช้เขาดูเนี่ยมันกันแล้วกิมสิ่งที่ตั้งแต่มันเสียปัดบันada ke bawah kalau ke batu tengah tuเราkerja nu kerja dia ke solusi kemtam ni ke ban titik seperti mereka ke mereka tak mahang ni ke wan wesnem wan bat buat saya seperti dua lain nak buat ban dua wang to kelai wan kelai phơi kelai pe lang kelai ini Tengok kon pau sepang sekretari juga iji ni welfare sekretari. Menda wan ubadang thamai umapat tip ke ru ula sajiat kum sekretari presiden untuk welfare. Dan misal akila dengan ai tu kibla song laslam kat bala apa la kosnam gidon kibla song dai ki kentai ki jet ban gini ubadang suwan. Dang meno ubadang song sistem asnam. Dia kata kalau kita tak kasih ki nong song iji ke tak nama kimtip dah. Ngai tu kibarim kita gila kimtip lot kan. Ada kum tu kibarim tu masalah kita. Inda komplain mengi hono kepal kelawan. Dia kum kini nala sulit tang campuri lemon tengkuk satang tu kinor nala ko kala ya tu kinala ru kan. Long tai bentar long apa ba iji ru nangis mak long nda kijet di welfare secretary ni presiden kini jet itu kibri barim ibala tip lot kan ndi yuan ni batma ke mito kano ka jaka ka ba lik kano nda complain ke mi tek lani ke kitkar kan tanya pa